makeup da khamdaya baubing TGS na atsam wi tuidakli katom da tangkhul hali pung magada mati wiwang band ngot haira Arui maninga kha atam lui manada tangkhul ungnaw long na ADC Bill 2021 wi maramli hanghaira Petrol line diesel thau aman lupa mati suida haura Lei Khiang Thor, a ring Tori Bao, Okcharphi Chahong na family, Ajo Bao, may sign Nangrumsa. Hills Area Committee na Ithum Gapungnao Pingwi, Mushunwi Wang, Rerda Clayhili, Manipur Shorkarna, Kika, take a me Malayla, Itumwi, Mushunli, Painai, Sami Haida, Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill 2021 He, Manipur Assembly Li, Mukhui kami merag juiwang All Tribal Student Union Manipur Atsam na Mukokta aya ngaya pung baroy na hapokta aju ngaya pung baroy na dangda ithum gapung abam gatong ali band hi ngot haira Richum now saikor na ithum shunwiwang gatomi serlu da kaji hi sagla kai na tangkhul gadam naw saklong na jithai khamina Arui maninga kha atam lui manada tangkhul ungnaw long na ADC Bill 2021 wi maramli hanghaira Hi yurja dwi khagai na mak phaning yi mana khyowang khala jikha hi India wi rian li kaphungnaw saikor wi wang miami khaina Bill hi act on khai na tambak naw wi reisang khawai ain shiman mi haugi ji ajuknaw akhai na tangda malai manada phonghaira Manipur Shorkarna Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill 2021 Wipongli Sheikhnoda Huikhnong Khwai Aras Hada Klehli Tangkhul Aunga Pingwi Akhokalong Tangkhul Ungnaw Longna Maringapha Ridlagaina Manipur Shorkarli Phongshok Haira State Shorkar wi Ningphun Ningai Hia State Hiwi Kaphungnawli Mathai Meheng Sangkhamiwi Khudamna da Long Hina Hanghaira August 24 li kuphaugi gi zurgajang wi gzip hili bil hi ngze khwai sada TNWL na hanga state hiwi kaphungna wi wang khamataya akha sahauda bil hi khamataya akha sada rimaithui da ngze grana kaphungna wi mushun hi shorkar na kran ka sangda sheikh no pam furkhla shorkar ngjewu ngjewa sagabam na maram sada mshai khut shon bai marada hanga Tangkhul ungnaw long na shaphaira gji shap kahaina hiya arui maninga kha malailui mana gji atam na karan kha ithumli minamra kala kathagung kathakwa sabamr khala kachangkha daina thaikapai developments jingri kahai kala reigasangjia HAC kala district councils bing bangkhangsa kaina ragi gjina lang mai da hita hanga Kaphungnawi khamataya kasa khawatwa mung shung mila kaphung tambak akhana da vaugapam kakhlat malaimana State hi yurjat jingriena pamrum khawai kaphungaina tambak ngrum da reisangrip khawai kasa damna TNWL wi President Queer SA Ramnganingena Secretary Queer Kaphauleng Angkang na kahanga thishura election ralui kala thui hau chishona Ka Hill Area Committee kala Autonomous District Councils li rian na mikahai pangshap chia chaplala masamphang ngayaw manada hanga Kaphungwi party ngadadei da wi MLA ping kajijawi ringapha leiha kanchokta kaphungnawi wang khokha sada bill hi act sakawai darkar sala khaira Tambakwi MLA pingwi ningphum ningai kashenga maju khikhla gji ajuwi session hili Thaikhui by makeup da hanghaira Petrol line diesel thau aman lupa mati suitha haura da Manipur Chief Minister N Biren Singh na thuikhai Saturday thang hanga State Shorkar na petrol kala diesel we aman hi lupa mati suitha mai haura gji tuitak khui haira Petrol we aman lupa shaka abakhani naya thumrada truk kala diesel we aman lupa hangjugo naya hangdruk ta mati aina redmi haira Pau phong khami athi shura CM Biren na twing sheet sahaira gaje thauman suida mi khaiwi official aina jishat khami gatha kuilungli jithemi haura
Pau hi Tokyo 2020 Olympics li Manipur na khangreu wagazang athum phangali sambang ga khuiwe program li hangkhamina. Arui Central Gala State Ruling Party Bharatiya Janata Party BJP National Political Party hili ithum khnui thot wing chaili kuiru LW Thanrai Gala kuirum la pamchui shimreina State BJP Manipur Pradesh Yuva Morcha BJP Youth Organization li Executive Member Agasada State na appoint Sahira. Kugi Students Organization Sadar Hills na atsam na kanghot 24 hours total shutdown li katomra jahaira. Manipur Sarkar na Manipur Hill Areas Autonomous District Councils Bill 2021 Assembly Session li mangaze khamiwewang 22 August aina thuida 23 August ngaya washungda Manipur ngalai kaphung gajivali total shutdown atsam na kanghot chili KSOSH na katomra jahaira. Pong kami lairik jiwea tishurda PLG tribal nawi pigmuiwang mang maningla ka state hubwi reisang khawai wang na dahanga pil hi mangazek kami hiya kaphungli regasang khuira gabai khalejli sarkarna hapkhanoshon gajiwi otsak akhana da hanghaira Ukhrul district li ayai na tangda COVID vaccination kap kahai mi machine thingmagada thruk shashni hangmadida tishat kahaira Chewing Chili, Ting Trada Jigo Shaka, Hang Jishata Pangana, first dose Kap Kahaina. Kala Ting Shni Hang Truk Dagatumna, COVID Arido Speda Kap Haira the Hanga. Zingum Trada Jishadaina, Hang Madida Madiwa Lung Likle, Mi Mishing Ting Tra Shakani Abashini na Kap Haira. Zingum Hang Madida Pangaina, Hang Pangada Jigo Lung Likle, Mishing Ting Madi Shashini Tumrada Madina Kap Haira. Kala zingum hang tharugaina atungbing thingthum shamadi hang jigoda thrukna COVID ariji kapkhui haira da report china hanga. Ayang zinwi report atishura Ukhrul district li COVID positive trada phanga sambhanglu haira. COVID second wave kharahili Ukhrul district li arui rashungda COVID positive sambhang khai hi ayawi trada phanga ji zangda thingkha shakhani magada jigo kashung haira. Arisha ngaina COVID care center li ngha mi phangale aya discharge sada arirui Ukhrul district li COVID kagaza mi machine shakha hangthruk da mati leida TSO report na jithemia ladluida khamdaya pawbing TGS na atsam wi tuidak li katom da Tangkhul Express pung magada mati wiwang band ngot haira Arui maningaka atam malay lui manada Tangkhul ungnaulong na ADC Bill 2021 we maramli hanghaira. Petrol line diesel thau aman lupa mati suita haura. Shirat kami janbao samang rumda klay hopefully sai khangyaya zimikshong sa serano.